Pozdravimo hrvatske paraolimpijce! Pa meni je bilo super, bila odlična, atmosfera je bila odlična, ali bilo je super, meni se svidjelo, tako da... Velika hvala paraolimpijcima što su nas vodili na ovu utakmicu i mi ćemo staviti uz njih na iduće natjecanje. Hvala paraolimpijcima na podršci i mi ćemo njih pratiti u Rio. Hvala paraolimpijcima na podršci i pratimo vas u Rio. Hvala paraolimpijcima što su nas bodrili na ovoj utakmici, to nam puno znači. Mi ćemo njih podržati na igrama igrati. Podrška sa tribina uvijek puno znači, pogotovo sad eto kako sam iz atletike i kada te tribina bodri, naravno da doživiš nešto još više o sebi što ti daje još, ajmo reći, veću snagu za natjecanje, tako da što se tiče paraolimpijskih igara u Riju, da bi volio da je naravno da je mi tako isto dobijemo podršku od njih, pa i svi koji će nas pratiti i gledati, jer to je lijepo, jel isto to radiš za sebe, tako radiš za drugi.